1 Kings 18:46 ndi no bok Jehovah kodoro Elijah kidem enya kamik parasi mon efegi towa be na ngalo e habo kodoro le kenyon ubok Jehovah ma doro wo kidem kakpane ko mem oro ketiere nto poson akabare di memmem yang di bon kam no fi Offiong mi kakpane ko Offiong mi e di Offiong re nam dem ko kutebo son Offiong e keme Offiong wam Offiong e di daranda Offiong e di fegembe Offiong di fegembe même mo le maike be Offiong di fegembe abasio mo nam pon no fi Offiong jula mi ko Offiong jula mi so do mi akpane ko bok Jehovah mo do fi kidem o do ke business fo o do ke sru fo kidem ni to fo ku sungu fo wen mo kidem be fo ye ke free si bere fi o do Jehovah mo do fi ki bon to ko do de Elijah e men fi aka tanyan ko afo nam se mo ke krete ke me gani te ba ki song fo re ko subo de video mi ni post le men ki dak video mi ben idem ko Offiong July e di Offiong e keme Offiong kwa keme mo to le ke Jehovah Kenyang Jesus Christ amen afu mo na ma kan te ki kere wodi de Kenyang Jesus amen sene men ke video mi no video mi so wo o ya tak fi ku bo subscribe like and share abasi odion fi amen.